U oko 200 sela u Srbiji danas više nema života. Stručnjaci predviđaju da će takva sudbina u narednih 15 godina zadesiti još oko 1200 sela u Srbiji u kojima danas uglavnom žive starci. To znači da će svako četvrto selo u Srbiji ostati bez stanovnika. Prvo selo u Srbiji koje je ostalo bez jednog stanovnika još 1999. godine je selo Repušnica koje pripada opštini Knjaževac. Ovo su slike sela u kome više nema života. Poslednji stanovnici napustili su Repušnicu još pre 8 godina. Za ljudima su otišle i životinje. U Repušnici danas ni pas da zalaje, ni petao da kukurikne, ni ptica da zapeva. Poslednja lasta napustila je pretprošle godine ovo selo u kome danas caruju pustoš i tišina od koje čoveka hvata jeza. U opštini Knjaževac Repušnica je prvo selo koje je demografski izumrlo. Međutim, u poslednje vreme sudbinu Repušnice prate i ostala naselja. Pomenut ćemo Papratnu, Tatrasnicu, Gabrovnicu, Aldinu reku, Ravno Bučje, tu je i naselje Janja i naselje Aldinac. Kada su ljudi otišli? Kada su poslednji ljudi napustili? Pa mislim da je 99. godine. Baš poslednji Bora i Milinka, da su baš oni napustili poslednji, 2 čoveka su živjeli tu, napustili i oni. Nekoliko leta su se vraćali i sad više nema ko da se vrati. A kada ste vi otišli iz Repušnice? Ja sam otišao 16. godine. A zašto ste otišli? Pa ima dosta razloga. Kao prvo, predvidio sam da ne mogu tu da opstavim, dete ne mogu da školuju. Da to je jedno. Drugo, otac mi je bio bolestljiv i morao sam stalno da ga vučem po lekari. Odavde ne mogu ga odvedem kod lekara nikako osim na konja, a 30 km do Knjaževca. Onda sam rešio, prodaj ovo, seli se i tako smo je odvedeli. Prodali smo, onda još celo selo bilo, kupovali smo zemlju. Repušnica je danas bez puta i do nje se najčešće stiže ovako. A može i ovako. Sve do 60. godina 20. veka ovo selo je imalo preko 300 stanovnika, a onda se naglo krenulo. Ljudi su zapošljavali u lokalnoj privredi u Knjaževcu, u Zaječaru. Za 1 metar drva kupovali su plačevi u Knjaževcu, u Zaječaru, a zadnjih nekoliko godina su za 50 maraka prodavane kuće u Repušnici. Za 50 maraka cela kuća? Da, kuća i okućnice u Repušnici, kuću koju smo snimili, je prodata pre 10 godina za 50 maraka. Bivši stanovnici Repušnice svoje selo uglavnom posećuju jednom godišnje, o seoskoj slavi. Doduše ima i onih koji ovo selo svraćaju češće. Samo sam ja došao, eto da obiđem tu, onako iz volje, iz čistog psihičkog razloga, da promenim malo, da dođem. Vi ste čovek koga Repušnica najčešće viđa. Jeste li rođeni ovde? Nisam ovde rođen, supruga je rođena ovde, međutim ja ovo selo ne znam zašto, zavoleo sam ga i tu svake godine, zadnjih 25 godina, koliko smo u braku, nijedna trojica zavećina nije prošla da nisam bio. I neću tu da stanem sigurno, niti ja, niti moja deca, jer nešto me veže za ovo selo, kažem, ne znam ja sam zašto, specifično selo i žao mi je što je pusto. Ovo je škola u Repušnici. Škola je zatvorena 1968. godine.
kada je imala 10-ak učenika. Te godine zatvorena je većina škola u opštini Knjaževac. Jedna od njih je i ova škola u Repušnici. Kakav osjećaj imate kada